Ashika Esop van Brackenfell is passievol oor haar werk. Sy en haar man is mede-eienaars van Magic Works, 'n kleinsakeonderneming wat grootliks elektroniese onderdele aan motors herstel. Hoewel haar man al die tegniese werk doen, is dit die ma van 3 wat daagliks direk met hulle kliënte sake doen. Esop glo sedert sy en haar man hulle besigheid vanaf hulle huis begin het hulle lewens herroepelik verander. Weet jy wat, besigheid gaan oor mense. Besigheid boven alles. As jy moet mense laat welkom voel. Jy moet met mense kan praat, want dit gaan oor verhoudinge bou oor jare. Sommige van ons kliënte kom al langer as 10 jaar met ons aan. So dit is waaroor dit gaan. In Philippi, net buite Kaapstad, is Pulani Dlongwana aan stuur van die Waste to Food onderneming. Die besigheid is 3 jaar gelede begin met die doel om die koolstofvoetspoor van plaaslike grondopvullingsterreine te verminder. Hier verwerk Dlongwana en sy klein span afvalkosse en groente en omskep dit in kompos. The worm hammock comes with 3 layers. So we first feed on the bottom layer. So from when the second layer is full, we feed on the top layer. So when we're busy feeding on the top layer, the bottom layer will be ready compost. Dlongwana se besigheid is as onderneming met die meeste potensiaal aangewys. Die ESB-program bestaan reeds die afgelope 3 jaar. Percival Young, Unies, Kaapstad.